alo mình là hoàn tình cái alo nó đi sâu về liền nó tiếp biển nó đi sâu về tiếp mà nó bắt đầu tình cái sao mà nó bắt sáng ngay à vì nó ok ngay à vì sự tình tình cái gì sao mà biết tình cái gì này sẽ nó cứ cho nó đi sâu về liều cho nó là nó sao mà đi mà sao mà trả lại tình cái gì tụi nó cứ cho nó là sao mà biển nó rồi đó ví dụ như bắt đầu tình cái gì này đi phone number lấy thẻ vào nó ví dụ như passport number thẻ nó đã khâu chuyển thẻ nó thì tu theo vào nó có nó bắt đầu này ví dụ như tình cái gì đi nào lấy bản này về lại giống ví dụ vậy nó đi bỏ lấy cái nào này về lại nó bắt đầu tình cái lúa tươi số gì bắt sang ngay từ về nó ok sao nó đi số về liền là ở đi cô nè ở đi bàn number này thâu lùi à nó cái bắt đầu tình cái gì lớp ví dụ như thì nó đi đi tu theo người là nó ví dụ như thì nó bỏ cái này nó ví dụ như tình cái gì nó bắt sang ngay ô tô này rồi nó bắt sang ngay ô tô giao này vào là cái nó ví dụ như cái giá chỉ lúc gì cái giá bằng cái giá này là luyện lấy bảo mà thế nó cái sao vậy nó béo nó tí ná lên này về nó cái giá bằng cái giá này liền cái nào nữa nó tí ná lên này về nó tí ná lên nó phải sang sao vậy ok ví dụ như tí ná lên màပြန်này về nó từ nó tí ná lên mà này về nó em màเข้าvào sẽ làมันตุยาเนาะไอ้มากูพี่ในวันเนาะในวันเนาะเนี่ยพี่รู้สิยาไปเนาะโอเคอย่างงี้ซ่าเนาะไอ้มันให้พี่รู้สิกูภาษาอยู่ด้วยยาเนาะแปลน่าเช็ดบงเช็ดเนี่ยจนหรือเปล่าเนาะแปลน่าเช็ดอะไรรวยๆเลยมันเนาะมาดีลูปเนี่ยกูตัวพี่รู้สิกูว่าดีมาดีญาเล่กูให้ไปเนาะโอเคจนสันจิมาเนาะดีญาเล่ကျွန်တော်ခါမှမလို့ကျွန်တော်အစ်စ်ပဲတော့ဒါပြောမှဆိုနော်ကျွန်တော်ခါမှမကစားသေးနော်မဟုတ်ဘူးနော်မောချက်နေကျွန်တော်ဆက်စားလိုက်နော်တဲ့နော်နှစ်စားနေနော်โอเคတွေ့ပါပြီဟိုအောက်နားမှာနော်ဒီရအောက်နားမှာတဲ့နော်ဒီနားလေးမှာနော်ဒီနားလေးမှာဘန်နဲ့ချက်ရမှာနော်โอเคကိုဘန်နဲ့ကိုချက်ရမှာနော်ပြီးလို့ရှိရင်တကယ်ကြီးနှစ်စားနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနားလေးမှာနှိပ်ပြန်တယ်နော်ဘန်နဲ့ချက်ပေါ့နော်ဒီလူပုံလေးစီးရနေရလေးကိုတကယ်ကြီးတို့တစ်ချက်နှိပ်ပြန်နော်ကိုဘန်နဲ့ကိုချက်ရမှာနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘန်နဲ့ကျွန်တော်ကွက်တိကျွန်တော်ချက်လိုက်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ထည့်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ ID line နော် ID line မရှိလဲဖုန်းနံပါတ်ထည့်လို့ရနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဒီธนาคารဒီနံပါတ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုဘန်ရွေးနော်ကိုဘန်ဘာလို့ဘာဘန်မြတ်နော်โอเคมาဒီနားမှာရွေးပေးနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနားလေးမှာနှိပ်လိုက်နော်ပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒါဘယ်နဲ့ချိတ်ပုံချိတ်နီနော်ကစားရင်းလွယ်လေးမှာတကယ်နော်အကောင်လုံးကစားလွယ်လေးပဲ